sang somma pana lak somni ki ka hi security lo ke ya beithele nga mudra lo na hi namu the kana mi pi te ho ama sapenin ka ngai lut na chebe ka hin bole mudra lon he ipi ham ai lo le iti ki bol ham detail nya wat ka hin sei ngai hi chi ka hin sei masanga chon ka video he na vet masat pen hi hi le ka channel hi subscribe ni bor pin lang chule like comment share jong ni bor pi dingin tim na kai ne he mudra loan hi ipiham mudra loan kiti hi PMMY government website government loan hi in PMMY ti dan chu Pradhan Mantri Mudra Yojana tin hi in hi chaw ko na hi government in gen the ho ai lo le business bonum ho amale ma startup bonum ho adinga loan hi ahim bur hi in chi a chu koitabang hi chi mudra loan dung lut ma hi le chi video hi patan ni ve in lang aji chu hi chi wa hi detail la itikila ham ai lo le ipi ngai cha ham ai lo le itabang ham loan hi ti kain sei ding hi ama sapena hi chi mudra loan ki ti hi category thubin ahom bin hi ama sapena hi susi kisol tarun hi chang thumai na ki hom bin hi susi loan pen hi 50000 apana 5 lakh chan kila the hi in kisor hi 5 lakh apat 10 lakh chan kila the hi in tarun hi 10 lakh apana 20 lakh chan kila the hi Hichi loan hi repayment hi 5 years ahin he interest ahia hi le abenga ipi bank ham ipi branch ham hitung ju ya chu ke hodan du ju ya chu ding dan he aban le ka sai nom khat chu hichi loan hi adi sana nupi ho adinga kilemin hi nupi ho hi interest from set hi le kilome chule hichi loan hi bank jau sia ipi bank hi jong le government bank hi hanlang private bank hi jong le nala nom na nala thai he business boarding ale ki gona private bank a loan lan ki gona hi le interest rate tam jang hi in a hin la hi jiwa mudra bank a mudra loan a hi interest tam lo hi ja chu chwai ni ngai to the ni hi chi mudra loan hin itabang ho chu loan api ham ti hi titia ne hon seng katin ama sapena business bol ho alo le business startup go ho business abol go a hi wanga capital nei lo ho am ho tam ho chu api na hi business na bol ko na capital din na lawa hele ichi mudra lo na hi nakila aban le chi capital na mana business na bola aban le punga sunga amoin interest izat hab to chun punga sunga na sa tha hi le ki chai jing hi abana ho hi to a business ani borsa a raising lai a hi wanga a business to grow up thailo aban step kal be thailo hi chu a grow up na dinga hi sungai chat be ania hi le akim wala hi jong le hi chi a business a process a chi sa ho details of a aban grow na ding chu phata loan akitha ala ai chwa po na chu grow be thai ki he shopkeeper vendor chule small production amoy hin ala theu he hi chi loan hi aphat na khan hi guarantor jong ngai po na hi private danga le bank danga chu loan private na ho a ngai to hi le guarantor jong ngai jin chule security jong ngai yin ama hi guarantor jong ngai pon security jong ngai poi hi chi loan lading ho hi kum som legi na pa na kum som go ele kum som go le na hi chan mi hin ala thai he chule a velin sei kin gatin hi chi loan hi bank jau si in api theu he detail ne no ma hi le bank ang na ga do thai a hi lawa hi le online na jong na kila jing thei he tu nya hi online na idi sem ding ham ti wang hi ka hin sei lo ding hi in yam ti khana hi chilo ni na lu na online na idi fill up boarding ham ti hi na de hi le comment hin sei la chun online na idi fill up tem chu kan sei pi ding hi a hin la ke ma sei lo khel khela online na ni ti bol no ma hi le hi chi na bol na thei ding website chu nan sei pi ka tin hi chi lon la na dinga website chu jansa mart agiti na hi Google search a khul lu nin lang jansa mark type la chun hung do in chiwa first website kon ani lu la chun a form fill up le dan chu am hon a bon in detail hin chi la min tin hi cho hi na ni fill up a patike cha detail ra ki che ta ni bola hi le na form chu improve hum hin tin a success ta hi le launch chu mu jing ding hi chi ha salo ke ya muntina na chia benga na chia gam tin na chia boilo ke ya in muna na phone na ko na chu online na jong ki bot he a chaina hi chi mudra loan la de nga chu ipi document ipi proof ngai am itia hi le ema personal la voter id aadhar card driving license ti ho hi ngai ding hi chule
alo theilewa lim passport ong ngai tin hi chu a thang pi khana he theidinga proof elo le document ngai chu chu hi in na fill up pha na hi le adang ho jong khanin jong 19 hi jong le a thang pi a he dinga hi chi proof chang chu na ready ngai na he hi chi lon hi la ding na tha no ma nung yel na ya hi le patike chan comment in sei lang online na iti fill up ding ham ti hi video kit le ka hin sima ka hin upload kin ding hi in chu ni ve in lang patike chan fill up ni ki bol le chun a success dinga hi le launch no mo ding he mudra launch thu adinga ne chakha detail ka hin sai hi chan chun hi in tin na thadu wa hi le ka sei launch comment hin sei in lang video kit ting le an ki mu ki taw tin ka video hin be chai ho zo se chunga ki pa thu ka hin sei in ma ba na ka video hi be ki divin tim na ka hin na ye ka ki pa e